Kichua hormualong bikar ke cholong pen bang ponim sopiatum a okarengnu. Mahamaya constituency arong-arong COVID-19 ang prim kipidamji mai kang ni. Dr. Mongwerong pia hem ke dampen puthot bang photum lamklar ka jipi. Kardom pini karbelong life Adap Abirta long pen nilisa mijir bon kelimpi. Nonarjui kha birtang ton pen. Khat khatia wai kang Abundant Life Bible School along kedu bang phonim sopiatum karnua anpen him ke chohut a okareng nu pen ajok se kachelang na. Kedam tang phai kuni ni phai kre troxier ni khat khatia wai kang jortok biarong along kedu Abundant Life Bible School along kedu bang phiatum karnua anpen krimbon ke chojok bang pho bang phiatum aninga poka kesu cholong lo. Laso pitong sekot pen school principal pen than bang atum keso ke long lo bang phiatum aphan Bogajan Community Health Center along se kelang aphan ponlo halada kenang so duwai daru piponlo bonta ke meji aphan thangna rang thek ke thek long le dera jok apithu dimapur along si keso kelang aphan ponthulo হইছে বলে শুনিছো ছাত্ৰী এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব আজি Bogajan CHC কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত থকা এই হস্পিটেলত ফুড পয়জনিং কেছ ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত আহিছে ফুড পয়জনিংটো এখন স্কুল খটখটি এৰিয়াৰ সেইটো এবান্ডেন্ট লাইফ বাইবেল স্কুল খটখটি এৰিয়াৰ পৰা আহিছে 5জন পেচেণ্ট আহিছিলে 15 পৰা 20 বছৰৰ ভিতৰত এই আটাইকেইজন ইয়াত অহা পিছতে আমি চালোঁ কিন্তু তেওঁলোকে পেটৰ বিষ বমি আৰু মানে ৰেষ্টলেছ লৈ আহিছিলে তেওঁলোকক আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ষ্টেবল নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ওচৰৰে ডিমাপুৰ চিভিল হস্পিটেললৈ ৰেফাৰ কৰিলোঁ স্যাৰ তেওঁলোকে কি খাইছিলে বুলি তেওঁলোকে এনে হিষ্ট্ৰীমতে তেওঁলোকে ক্ৰীম বন খোৱা বুলি ক'লে ক্ৰীম বন খাইছে ক্ৰীম বন খোৱাৰ পিছতে পেটৰ বিষ হৈছে বমি হৈছে আৰু মানে উশাহ লোৱাত দিগদাৰ পাইছে News Desk report Karbi Anglong live. Kedam tang phai kuni ni phai kre troxier ni dokmoka BJP sa hemalong Mahamaya MEC constituency angkang arong COVID-19 ang prim ki pidam chia phanpura pini iam lunsing teron pencha ponsi chithanchi mu mamai padupon Bangso COVID vaccine abutak chithanchi mu mamai ka padupon ahut Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron along BJP mondol klembang phubang phi lapen asha klembang phiatum chetong lunsi bangso vaccine abutak chingki chithanpon Sumindar adang ka chithang klub COVID-19 ke sopen kachepa jokon thekja phanpura Prime Minister Modi kapin khara tengpensi Karbi Anglong lo ke do ana constituency along setame arong dampen kipidam chia phansi pathikponlo Bangso hudiam lunsing teron kaning je pona tengke arong tinalongta ahem dampensi bangso vaccine bangke endun etnanglo Jongsi vaccine ki pia lo ve pulote ration card asa bangke pipon thek thelo pusi mailong iam teron asa hopen ni je pon Vaccine নিদিয়ে আমি রেশন কার্ড সার্ভ আমি বন্ধ করে দিব লাগিব দেই লাগালে না কোনটা ইনস্ট্রাকশন লেনৰ বিলাকে পাউন নিদিয়ে উপায় নাই আপুনি এটো ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ নিদিয়ালৈকে আপোনাৰ সেই ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ কিটো সার্টিফিকেট আছে ন সেই সার্টিফিকেট নিদিলে আমি চাউল নিদিম কেৰচিন নিদিম দালিও নিদিম লাফেন বেং লংকা এটো ইনস্ট্রাকশন দিব বেং আপুনি যেটা পইচা ওলাব যায় আপোনাৰ সেই সার্টিফিকেট যদি না থাকে বেংক একাউন্ট খোলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পইচা ড্ৰ কৰালৈকে বন্ধ আৰু চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আৰু অৰুণোদয় হওক বিভিন্ন যিটো আঁচনি কিষাণ নিধি আঁচনি হওক এই গোটেই আঁচনিবিলাকো বন্ধ হৈ যাব লাষ্টৰ বাকে নতুনটা পাব্লিচিটি দাম কৰি দিব লাপেন নাবাংকে ভেকচিন বাংকে কম্পালসৰি ল'বই লাগিব Nilitung Mahamaya constituency along amata phan troxi kebra hinian chotsi bangso COVID-19 a vaccine kachipidu na phai long chotla athila da ajaha tum ka phere do na tum dopik pusi iam terona sang hopen ninje ponthu Nilitung patumi Karbi Anglong Autonomous Council ake CM ake hai Dr. Tulirang Nong Hansar pen nangapin khatate de kabista homosti sitame non vaccine kende homosti sona percentage kom dulang
sidang ni litum amai homo kita 72% bela. Tapi nona bangke ni litum pini kacing bai bangke dan asa kormi tumhan doktor tumhan hang lo punana darong punana local committee andar long si lato vaksin JNI tulang ma lato pen kenangan cini litum pini rekod endong lo lapen penap pen abahera pen aplik pen bangke ni litum lato program party hin benta kacirab dia kan takisik so kacing bai pini padopon lo Bangso COVID-19 na ingprim arong kipi pontia saya puthak kachingwa mailong Karbianglong Autonomous Council EM Lunsing Teron BJP Mondola Maipu Purno Inti VDC Chairman Rajesh Teron BJP Klembang Phubang Phi Lapen Anparta Asha Klembang Piatum Chetong Dunrinti News Report Karbianglong Live Kedam tang phai kuni ni phai troker ni Dr. Mong Verong pia hem kedam mahut suri plira pharuk pho nangkelo duna tangka pini pina bangbong chivoidam phiji pusi pherang ke mai ka padu ponahut lamklar chipi ponsi bangsolam social media long ke klang hamke sujit timunga joini puta lamthei paklang pon Nilip chokehola sor bang pho moni tum diphu kedam pen puthot hem ka chebang je phan garia jangthu ka che thai ji pura Dr. Mong Verong pia hem an humri dam lo hala bangsor ni tangka setame suri plira pharuk pho lodum lo Tangka pidep penapi puthot mohor chenep sinang pupen mohor ta chenep dununti lo. Bonta labang so mohor penajok Dr. Mong Verong pita ratcharia le kachu NEJ bangke chok che kusi pherang ke amai ka patu ponahu chokpon. Labang so mohor sujit timung po bangku konat pentong kilong dun lok lume alang lia bang social media long alam TikTok jirpen kapaklang pontera bangke chok che puta chokpon. Lasi Dr. Mong Verong pipen sujit timung atung nilibara raphan ratcharia le kachu NJ phan kamang hunang ni puta pherang ke amai ka patu ponahu pachini po. Tang Dr. Mong Verong pilong ni to minut bahini jir pon pen humri dam si alang ilong bhara ka dor di pen jok tangka hajar plira phor pho tangka jwan de taso pathak se alang li along Facebook lang tani la pen WhatsApp lang tani la pasam se alang li la an tangka pidun lu polam li kaningi det ajoni ni tu bolang so arong ni tu stame ningduk lo bangsa lam ang thon long puthot sujit timung khai stame adak na chi yok dun det ji phansi alang ni phanpa chinurilu non ke bang yan stame ki misten ji phan lam mi bidigi mi chithan rabi phansi alang ni phanpa chinurilu Dr. Mong Verong pia hem kedam pen tangka kachuan veka bang phwa tung lake borlang so rong asar hun han se chukihola moi khru rong asar raju tiso Ranu Rengma Rubin tiso la pen Rubinson tiso tung Dr. Mong Verong pia hem kedam pen thangna dalam arsik jit ka chingki ka chethan pon bonta social media long alam ke klang ro bangke nang hutu haklo buda chethan po Lapen lapu Dr. Mong Verong pia hem kedam pen mohor setame rada side klem bangku sujit timung arideng along kele roka bangta nang hutu me melu buda kachethan padu ponsi Dr. Mong Verong pi kilotun suri plira pharok potangka pini pena bangbong cheboy dang fidet po buda pherang ke amai long ninje ponti na bangso tangka suri plira pharok pho kenin tumta puthot na so tangka ni tumna cheboy thu phet lapen ni tumke la so party along la sonang raban po la pen party tiket nang hang pidun po bukan itung ke alang li phan chingki ke la pen chak tekan tek the la pen alang li phan ni li tung ke na bangso ni phukida marni sitame gari pon de la si asap so ka sik sak do chat si la si so bangso ke cho hang dam ni aphan sinang bor chok chukihola pen sonjit kro Karbianglong live Karbianglong Autonomous Council ki lik nangkate bok boma porahut ratcharia sanga tu methang sanga lik longjia phan pura sai ki deng pon boma sonsi kidam tang phai kuni ni phai kre trokarni sucheng thanta constituency ki parlo rongagora BJP local committee sa hemalong kahumri dam padopon Karbianglong Autonomous Council EM kachirong pipi kapin khara tengpen kedam tang phai kuni ni phai kre trokarni mensing kramsa pratap terang lapen alang liria sang hotum pen chelangsi kebang ji phai kuni ni phai kre sir kebani BJP ralamai pi kapaman ponahut
misen pen kapachun ponche phanpura hempu mondir klengti sorong kai paniarong inglong klampi pen danglok along BJP local committee sahem kahumri padudang bangsu kahumri damahut socheng dhyan tara raphan ke claim ke dampi kidu ke sungahut ke rapona jok radatum kolosora charia song tumalongsi kidu ke sunga radatum kachirap chitudun kangtuma bangsu putha klarda kalam theke long ponje phansi rapen kachingki ke than padudamlo local committee office long na kahumri alam theke lalo nilita ajak ding klui pen che song bong pen ang humri long lepin lang ai aningkan pon ben ne doi long ningkan kep in koilon nil ta ka bang ve asip pini nilidak an nang ka humri bang ke je ilitum socheng dhanta MSc ka bai do pen sta me chingki che than long lo sialang li sia tawar nang than lo nang li tarong chedam de pin lo socheng dhanta ka lele ajak ding klui lo si no na bang ke ajat pen no ni to me court science tame BJP सरकार से court sign lo lapen alangli CM tuliram ronghang sar tuliram ronghang ko an ne nang cerap mang chito dun pen ni to me court sign long lo ilitum karbeng long ara farman adun thu ilitum socheng dhanta ayem mate kache baidos tame nang ceram sto dun si nona bangke tak suceng dhanta ronga gora long ke bang mate nang kahumri kala lo sin local committee president secretary ka doi bana chetong lo sinili non ke thekang long ana bangke mission lo sili tum an su se kacharap chito thekji afan sinili ka do kawe suceng dhanta rat mate non dak ronga gora lo local committee phar chuneri kang lo Lapuson rara dung kapati bogdam thek pen rat ki du ke sung pen danglok rara tuma ning ke hanga son klar dagalam thek ke andama putha local committee tum pen kachuro pajirpon Grongagora local committee office long alang litum song trop ahin pen RB accord mante lamdon kachetok dun abang phu khamsa sar alang li dagna humri lo si churu parpik lo alang litum stame pini puson kamathapon kapot jeni tuma phan dak claim ke dama bang fu leaders tum han stame answer se ning pat he ponno sinili tum stame alang li tum phan ning ching sam lo na pente ke bang jelang an stame alang li tum ke claim ke dam stame chirap chitudun la pen hirjumi stame pidun lo rongmong ve pen lapsing teran karbiang long live West Karbianglong Labor Union atumpen akimang pon asondoan pachunang jipupen hamrenong supialongan West Karbianglong Labor Union amaipu manaf kramsa Japon linsi hamrenong supialongan DC aphan pinpuralu kapajirda Kidam tang penangan aning kanpen Karbianglong Labor Union atumakimang puthak pinyarni anta sorkar atum RDK pipon pemate kapachun pi perega jok kidam tang phaikuni ni phai crit trogarni Karbianglong Autonomous Council CM aphan panongsi West Karbianglong DC aphan pinpuralu pajirda Lasohut KAL maipu manaf kramsa Karbianglong life aphan nang kapachini duna tengke nonang ke leji mati jonga chiklo ni phai phorni nelitum KAL sahem kang puponji aphan DC aphan kachupa ponalo pajirdamlo Lapen nilituma ke manga puthak pin pura lo along ki jok pona tengke article 244A pachun pon serak nangji KAL tuma phan akenang sot sai kachong dara kor he hui nang pi ponangji Lapen labor sai kam nang pivek nangji Anparta an nijang Karbianglong alo kedo long research keba long kedo a labor atuma phan seke nang piponang chi pusi jongdung lo pusi pachini pon DC aphan kachitong damlong le dera jok ADC re deng along si pinpura lo pajir te kang lo puta KAL mai pu kramsa sang ho pachini pon Take labor union pe labang so ni tum DC pansi chi pachini pu la so ke bang lo ma si tami ni tum ADC ya vedat ma si alang ya don la in charge alang pansi ni tum chetong lo masih nilai tum labang so labor union pen peni ba ke nilai tum labang so memorandum pilo lapen nilai tum non ke bangji mationg tarik ko laso cek lo West Karbianglong district labor union office itam nilai tum kanti konji pansi tisik mon pinpur lolong tum ko PC ke jong pon lo iklo tham nilai tum labang so pinpur lolong ke jong pon ke
taksi ke ni tum emprek nang pini pula so isi ke hang kon padalo article tu ko lapen ke ni tum dak labor department ni tum aphan nang pi ponong ji pula dolo lapen ni tum isi keduk dat arat atum aphan labang so isi kerap pi ponong ji pula so hatiar rejam misri hatiar lai ni tum han pi ponong ji pula lapen ke ni tum misri tum kam ke klem atum aphan kerap pi ponong ji ke kede dress isi tengok kan ke jenglo rejam aphan se tam ni tum han pi ponong ji pi tum jengkon Dong kamu kampen Wiki Be Karbiang Long Live. Dang te pinya daba Abirta kala pansi kang tonik lo dumi thak me kardong.